wa kere wa mweri wa 12 ari wa mweri wa Dithemba mwaka wa 2023 ukire mwega ni muhoko kwati we ni wa getidia thayo na ni muhoko kwati we ni wa matha gukumia nie na nie ndoka ni getha ngoro gikumenyithia maria andiki aitu magetinda makihanga kaunti ciothe hando ciaruma aikoro magitumbuka kana maikoro magitunengereria riboti iria nie Wambui Njau gukorwo gikunengereria na gitio kinene itikira gukorwo kigucia njongwa yaku ni getha ngoro gikumenyithia uria bururi wa getinda ukigariora no mbere ndaya atwambe twamukire matemo mamo. Mamwe wa maria tukuhaririirie ni ate tunaishi uchungu kama serikali bado inasema Pokoti ni Kenya. Tuagaga kugumira itura ria Takoo kumana na njiragano ya andu atatu na njira ya kiriga. Kigomono gia kwariria ucenjia wa riera guthie na mbere guko President William Ruto agithie na mbere kunyita itemi. Gharama ya maisha imepanda sana, ama sivyo? Ama sivyo? Kiama kia ODM guthie na mbere kwambika mehariria ma ithurano cia matura guko magikumithia thirikari ni uruti wayo wa wira. 8 kilometers of the most treacherous journey. This is our final. Farouk Kibet konyitogeni betika cia Chepsaita gukore county ya Uasin Gishu kuria munini wa mutongoria Rigathi wa Gachagua agwekinyetie. Anagitio kinene tikira gukorwo kiaraniria na ithuĩ kuria mwena wa Facebook ario Muthingi TV anaguo mwena wa YouTube no korwo kirorera kana no korwo kirorera mutamburuko uyu ariko Muthingi TV tukirika kiondo-ini gitu thirikari ni rathurima hakuhi wongerereku wa MAAI ndemu-ini cia Masinga Kindaruma Kamburu Gitaru hamwe na Kambere kumana na mbura iria rathie na mbere kura ino ni ndumiriri irekereirio ni Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki arishereire yake damu-ini ici na wakauga ati kuhithukira njira itiganite thirikari ni gathikite mitaratara itiganite ni gukuhonokia mioyo ya andu 30,000 wona ndemu icio ciauna na makiria muingi ukorio kurumirira mawatho maria magathikitwo kugiriria mitino toria mwandiki witu Chege wa Njohi aratariria. Angikorwo mbura iri irathie na mbere ya El Nino ni kura kiromaniririo kwa ihinda ringi ria thikũ 10 riu ndemu cia Masinga Kindaruma Kamburu Kiambere hamwe na Gitaru ciri ũgwati-inĩ wa kũihũra na kuna kuringana na ndũmĩrĩri ya Minister wa ugitiri wa thiini gũkũ bũrũri-inĩ Professor Kithure Kindiki na ũrĩa ũteterithĩtie atĩ rĩu andũ arĩa maikaraga hakuhĩ nacio kaunti-inĩ cia Kitui Tharaka Nithi hamwe na Garissa marĩ ũgwati-inĩ kumana na maaĩ macio. Tumearifiwa na wataalamu hapa ya kwamba katika siku zijazo kama siku 10 kukinyesha siku 10 mfululizo kuendelea bawa hili linaweza jaa, na bawa hili likijaa maji haya yataelekea yakifuata mkondo wa mto Tana mpaka bawa la mwisho la Kiambere, na wale watu ambao wako chini ya ama karibu na Kiambere vile vile na county na wale wengine ambao wako katika counties ambazo ziko chini ikiwemo Kitui, Tharaka Nithi kwa hali ndogo, lakini kwa hali kubwa county ya Garissa wanaweza athiriwa. Riu Kindiki ni aranĩire ati thirikari iricembana ni gathikite mitaratara mikinyaniru niguo kuhonokia andu acio aria matanyihire 30,000 akiuga ati ni makumahe notithi ya guthama na angikorwo matigũthama thirikari ni igite keheri-ini kuria ikumatwara imahe irio dawa hamwe na uteithio ungi uria mangibatara niguo kuhonokia mioyo yao. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba wananchi hawaumizwi ama wapotezi maisha kwa sababu ya maji kama mabawa haya yatajaa, na tunaelekea hapo kuwapatia kuungana nao na ili tuwapatie ilani ya kwamba kama wataalamu watatueleza ya kwamba mabawa haya yameanza kujaa, itawalazimu sisi kuwatoa pale kama serikali kwa nguvu kuokoa maisha yao, lakini vile vile kuhakikisha kwamba watakuwa salama. Tutawapatia mahali pa kwenda, tutawapatia mahali pa kukaa, tutawapatia chakula, madawa na mahitaji mengine ambayo wanahitaji mpaka wakati mvua
pungua. Oho muingi ni uriti urumirira mitaratara na mawatho maria magathikitwo ni thirikari niguo kugiririria mogwati makiria. Oriri thirikari nayo iricemba guteithiriria undu o wothe wa hinahi ungiumira kuhitukira honge citiganite ta mutharaba mutune, ruhonge rwa NYS, mbiraru cia bururi na njira ya kuhuthira ndege ciao kuria gutangithiika, hamwe na maabitha angi a thirikari. Na haha muingi ukiurio ndukamairirie gwitio uteithio. Tunaendelea kuwahimiza watu wetu katika Jamhuri ya Kenya, tafadhali wasicheze na maji, kwa sababu maji inaweza leta kifo. Ukiona maji ya mvua na maji ambayo si ya kawaida, ngojea mahali huko, tafuta mahali salama, alafu uulize msaada. Na sisi tuko na maafisa wa kutosha na tunafanya kazi idara zote za serikali, ikiwemo vikosi vyetu vya usalama, vikosi vya ulinzi, vile vile vijana, ile taasisi ya vijana wa taifa NYS, na idara mbalimbali na wizara mbalimbali. Tunafanya kazi pamoja katika mashinani kuhakikisha kwamba tumesaidia wananchi mahali ambapo hatuwezi kufika kwa barabara. Tuko na ndege kutoka kwa jeshi letu la ulinzi wa taifa, na tunashirikiana pia na mashirika kama shirika la Msalaba Mwekundu na vile vile mashirika ya Umoja wa Mataifa. Hadini ha Muthingi TV, ritwa rekwa ni Chege Awawa Njohi. Kogene ati mihango ya ukui ni thararire bara nene kuma Lamu guthie Garsen ni kurumirira muyiro wa mai kuma na mbura nene iragithie na mbere kura guko bururi-ini. Bara ino ihingitwo thutha wa rwero rwa Tana kuna na kuhofaniria matura mamwe ari hamwe na kambe igire cia borithi, undu uria macongreirie guthorima kungi wetha mwigitio. Upande wa Garseni na Tamak mpaka Lamu, na hii ndio the main lifeline ya support ya county nzima ya Lamu. Wanategemea hii kwa chakula, kwa mafuta, kwa maisha. Na sasa hii barabara imepandwa na maji, na tuko na wasiwasi kwamba hii barabara inaweza kuharibika. Na kitu ninataka kusema ni kuomba waziri wa barabara Murkomen awache shughuli zake, aje atembelee hii sehemu, na Kenha wangekuwa wako hapa na mainjinia wao wakifanya monitoring, kwa sababu hii ikikatika utakuwa hatuna sasa namna ya kufika Lamu na maisha ya Lamu yatakuwa magumu sana. Tuko katika sehemu hii ya Gamba ambao kusema kweli ni kwamba wale watu ambao walienda kwa sherehe za culture ya Lamu wako stranded on the other side. Na wale ambao wanatoka Garsen kwenda upande wa Lamu pia hawawezi kwenda. Kama mheshimiwa alivyosema, hii ni sehemu muhimu sana katika hizi kaunti mbili ambazo zinaunganisha. Na jambo la kusikitisha ni kwamba hii tatizo halitakuwa hapa kwa siku moja. Uwezekano kukaa hivi unaweza kuwa hata pengine wiki. Kwa hiyo chakula cha kwenda Lamu sasa hivi itakuwa nightmare. Kwa hiyo sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tutajaribu kadri ya uwezo wetu kuvukisha na hii boti yetu moja wale ambao wako katika hali ngumu. Pengine mama ni mjamzito anahitaji huduma, pengine kuna mgonjwa anahitaji huduma, hilo tunaweza tukufanya. Lakini wale watu ambao sasa pengine wako katika biashara hapa wataathirika kwa kiwango kikubwa. Na ukiangalia barabara hata ni hatari sana mtu kutembea katika barabara, kwa sababu tumetembea hapa na boti, tumeona kuna sehemu kama inaanza kukatika. Hatuna hakika kwa sababu haya ni maji. Kwa hiyo Tana River sasa hivi imeathirika kwa kiwango kikubwa. We want to see your choppers here because there are a number of people who are stuck inside, who don't have food supplies and who don't have access ya kutoka. So tunataka wasaidiwe. No aikari a Pokot ya ithowero ni makomithetie miungururio iri rathie na mbere gutafanio kugeria gucokereria thayo mwena uyu igitongoria ni maabitha a mbiraru ni kurumirira njuragano cia andu atatu iria cikwirwo gutafanio ni mbiraru ici. Riu aikari makiha thirikari nene kuingirira na kugathika mitaratara miega ya gucokia thayo hatari ngucanio ya muingi na maabitha a borithi. Victoria Jerry wa Ndungu aratariria.
Kihani kigumire ikarisha giciacirolalia na Dolchacha Pokote ithwiro magicakaga gikugia na kiatatu aria moragirwo muthenya wa keri ni gikundi kia ugitiri mwena ucio aria maratabania miungururia ya gucokereria thayo mwena ucio. Sasa tutaandamana kwenda kuzika watu wetu. Na ni watu wetu ambao waliuliwa na serikali. Kwa hivyo tunataka kuambia William Samoei Ruto, sisi tulikupatia kura, lakini serikali ama askari yako wameua watu wetu kule Lochacha. Tuko na huzuni sana kama wakaje West Pokot. Atatu haya aria ni Samuel Lokomolu okuru wa miaka 20, Petero Lokomolu okuru wa miaka 21 ya gicagi kia Lochacha, na Rotich Kilotono okuru wa miaka 22 wa gicagi kia Lonon merikanite gutihagio na kuragwo ni nduthuki cia maabitha aya a mbiraru. Form 4 na moja alimaliza class 8. Yule wa form 4 alikuwa anatarajia kwenda mbele ya either university ama colleges. Huyo mwingine alikuwa anatarajia za kwenda form 1. Walikuja wakifurahi. Lakini maajabu ni kwamba hii sasa hata si polisi, ni wanajeshi. Kuri muthi wa gatano kiumia giki atongoria a gicigo kiu ni makorwo magitongoria mururukano wa muingi tauni-ini ya Kapenguria ukumithia njuragano ici. Na sisi tumesimama kama West Pokot leaders. Tumesimama kusema kabisa we are against this government. Na hakuna penye mnatupeleka. And we demand our right. Tuko na haki yetu kuchungwa na serikali. Riu magithingata thirikari gukorwo ikiriha marihi mothe ma thibitari ma andu 29 aria maguraritio na magakoma thibitari. So mimi nataka niseme kwamba tunataka kulani na tunataka kuuliza serikali. Hii gharama ya hii watu ambao wametumia kwenda mochari, kwenda kwa matibabu, serikali ishughulikie. Hiyo gharama serikali ishughulikie, na wale ambao sasa wamepoteza watu wao wawe compensated. Wengi nimekitie ritana kuri President William Ruto na thirikari yake gukorwo magitithiriria hari gucokia thayo mwena uyu. So president wetu ambao unatupenda na tulikujali na sehemu hili unajua ukatembelea, ukatuma Kindiki mwenyewe akaona sehemu hili na akarudi salama. Mbona asiuche akatuhakikishia usalama ya usawa? No na kuri ubu nimonekanite kwaga kwiganira ni mihango ya ucokia wa thayo ikitelefoni maabitha a mbiraru makimacukira gukorwo makiagagia andu na kunyamaria na njira ya kuraga mahio mao. Hii ni huzuni kubwa kwa sisi watu wa hapa. Serikali tuliyechagua sisi wenyewe wanakuja kutuwia watoto wale wamemaliza class 8. Baada ya kufukuza adui ile alifahamia watoto asubuhi, serikali wanatoka ngambo na ukuja kutupa bomu ambaye hatujawahi kuona. Girifotera Muthingi TV, Jitabo Jerry Wadu. No aikari aitora ria Gemari ria gicigo bunge kia Gilgil kaunti-ini ya Nakuru ni moretie thirikari gutigirira ni marihwo ngarama ya migunda yao mbere ya kiwanjira ya reri iritanyitwo kugerera migunda-ini ino yao. Mwingi ucio ugite ndutaukirwo ni kiria kirathie na mbere mari na title deed cia migunda yao makiongerera ati macigorete kuma kuri thirikari no indi ria kurerekana ati gicunji kiu kia migunda ni kia thirikari ona thengia wa kwirikana ati reri tanyo gwakwata thirikari ino ya mundu kiombe toria Jerry Wadu aratariria. Mayuru ni kihana kigiriko kinene aikari itura ria Gema mwena wa Gilgil kaunti ya Nakuru mugete merekeire kuhamurithio kuma mugunda-ini yao iria megurire na mari na title deeds no riu kwirikanite mugunda ucio ni wa thirikari na kuri na reri iratanyo gwako ni kuhitukira mugunda-ini hamwe yao. Kwa maritwa ni Masimu Waura ndi muikari wa Gema ithuĩ twina title deeds na turumirire process ile yagirire kwa rats magatuhe genuine title deeds. We believe they are genuine tondu tuthiaga search. Hamarito makwa njetaga Harry Sing'ang'a. Kenya Railways ni turite tukaigwatĩrĩra reri ĩno ĩrathi mũgũnda-inĩ private. Kumaanisha reri ĩno ri ni private. Koguo nĩ matige gũtukania Kenya Railways na ũndũ wa mũndũ binafsi. Kurumirira wagagu uria muingi uyu kuritwo naguo ni kurahariirio mucemanio wa kungania mawoni mao no kuringana nao ni ati matiganire na maria marereirwo mucemanio-ini ucio ukumuteithiriria wa county commissioner mwena ucio Willy Chiboi akiuga aria magukorwo makigutio ni waki wa reri no mwaka makorwo makirihwo ngarama ya migunda yao. Ritwa riakwa ni Peter Kamau Githuka. Mucemanio ucio tutinona clear message
kuma kuri area stakeholders twacemania nao. Twithwe twitaikari agema ni twahutio ni tondu kuratwika project we rathi na mbere iragera gwitu. My name is Willie Cheboy, the Deputy County Commissioner of Gilgil Sub-County. There is intention to rehabilitate the existing railway line up to the quarry. No ndona kuhana uguo mugi ugite ni warora kugio amu mugondo ucio kigurwo ningi mandware na reri utaure kurerikana makiongerera ati waturi wa kuria reri ikugerera uraturwo gutari na kihariro kwona urendo kinye kwi mundu kiumbe na nikio ginya urehetwo mugonda-ini yao. Ndina taito yandikitwo ritwa ria kwari na awa andu ni turoka tukaigua kwina reri iragera ri reri uriria yoka ri ninyi ndaikio njari guteithika na kitondu ndinagiteithika na ndigugiteithika na reri. The meeting has resolved that there is going to be more consultation between the proprietors of the special economic zone, that is Mumbi Limited, their consultants and Kenya Railways, to be able to resolve that conundrum. Gukiri uguo mugite matiriganite na tafarira cia uthii wa na mbere mwena ucio no indi umana kihoto cikuru cigithigatithio mbere ya waki wa rerio wa mbere turenda akorwo ni marenda kurehe development moke lakini they should compensate us. Girifotera Muthingi TV njitagwo Jerry Wadungu. Gatho cia mwanya Jerry Wadungu ni undu wa riboti yo tugithie na mbere mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto nethiete na mbere na kwihaniria bata gukirirwo kwa uramati wa maria maturigiceirie na makiria gitaro-ini kia Africa kuria augite ati no nginya gitaro giki ikorwo gikirora uria maundu makio kimaragikorwo magitwarithio. Beyond mere logistical challenges, the devastation further complicates the daily struggle for survival for many households and communities. The situation in our Horn of Africa region, in many other developing countries, laid bare the harsh reality of climate change. It is a poignant reminder of its disproportionate impact and a call to action for all of us to mobilize rapidly to address this imbalance with urgency, solidarity, and inclusivity. As I've tried to say on many occasions, unless we rapidly repair and restore nature's unique economy based on harmony and balance, which is our ultimate sustainer, our own economy and survivability will be imperiled. Records are now being broken so often that we are perhaps becoming immune to what they are really telling us. When we see the news that this last Northern Hemisphere summer, for instance, was the warmest global average temperature on record, we need to pause to process what this actually means. It represents a new day for climate finance. A new day to help build trust. And it's a new day to build the true new climate economy. Africa, we are ready to play our part in full. The Nairobi Declaration, which we adopted at the conclusion of the first Africa Climate Summit, set out the vision and pathway for Africa to be a vital part of the global solution to the existential climate challenge we face. Na riboti yo ni rekoro gutuhe kanya gaitu ka mbere ndakorwo tugikiria ndakorwo githikora huko nate ni ndiracokereria na mangi maingi.
Nyakua mita na Lotto every hour. Get into the Lotto money train and win big. Ritarere urehotanira maita giri 20 hare besha iria waigerera 50 bob ukagwira shilingi milioni 1 o ithaa na milioni 40 o muthenya. Usiwachwe nyuma, mamili ni moto na Lotto. Igera M-Pesa paybill 777-000 andika kiugo muthigi ta account name thakana shilingi 50 gija shilingi girigere ubambe do na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Na nitwacokereria guku ari kwa Muthingi TV meri mohoro ma hwaini ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na gutwirorera na tugicoka kiondo-ini gitu ni gutumukira githagathago hindi igongona aria kugira uhoro MCA wa guthukio Godliver Omondi thutha wa mwingi uria gwikinyitie kugereria amwe atongoria aria makugeragia kwaria ni igongona riria rihukirio ni uteti makionania guthima na hinya na uge wa gicigo-ini giki ni igongona rigwikinyitio ni atongoria a MOHORO wa Azimio magitongorio ni Raila Odinga. Kutisha na mtu yoyote, na hii mazishi itafanyika mpaka itakwisha vizuri. Hatuwezi kusumbuliwa na vijana takataka hawa. Sio takataka. Tuendelee siendelee. Viongozi wanapigana hapa. Viongozi wanapigana hapa na pale. Hii shida ambayo mnaona hapa hii ni tofauti ya viongozi hapa. Wengine vijana wamepelekwa hapa walete fujo. Wampige mtu mwingine kelele hapa kiongea. Mimi nimeona aibu mbaya sana hapa. Maisha imepanda sana, ama sivyo? Ama sivyo? Ndio sababu sisi tulisema gharama ya maisha mpaka irudi nini? Na tulituma timu yetu kwenda kuongea na hao watu. Tukatuma Kalonzo Musyoka kuongoza timu yetu. Kuambia kama Wakenya wanaumia. Bei ya unga imepanda iko juu. Mafuta ya kupika iko juu. Petroli iko juu. Sukari iko juu. Stima iko juu. Kila kitu iko juu, sivyo? Na mapato iko chini. Na watu badala ya kupunguza gharama wanazidisha tema na ushuru. Ushuru wanaongeza kila siku. Nake munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni athiete na mbere na gutira thabari cia mutongoria wa bururi iria koretwo akioha mabũrũri ma nanja. Gachagua uria waritie ari mwena wa Uasin Gishu hindi ya mahenya ma Chapsait cross country augite ati thabari ici iri na itanya ria kwarahura wonjoria wa bururi na njira ya gwetha kinyi thoko cia magetha guku bururi-ini. Mwandĩkitwo Wambui Njau akiri na ici makiria. Sasa Januari tutaweza kutangazia Wakenya kwa kila safari rais ametembea manufaa yake ni nini kwa Jamhuri ya Kenya.
Arĩ igongona-inĩ rĩa mahenya ma gũtua ng'ongo rĩa Chepsaita kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, munini wa President Rigathi Gachagua nĩ ateteire na njĩra nene thabarĩ cia mũtongoria wa bũrũri President William Ruto iria akoretwo akĩoya cia mabũrũri ma nanja. Na tunaendelea kutembea nje kwa sababu ile kodi ambayo tunaokota haitoshi mahitaji yetu kama taifa. Gachagua augĩte atĩ thabarĩ ici cia nja wa bũrũri itanyĩtwo gũkorwo ikĩhingũra mĩeke ya mawĩra muoroto-inĩ wa kwarahũra na gũkũria wonjoria wa bũrũri. Kwa hivyo lazima tukae na marafiki zetu nje ya Kenya kusaidiana kutafuta soko ya mazao yetu, kutafuta wekezaji tuwalike hapa Kenya wakuje waweze kufanya kazi hapa ndio vijana wapate kazi. Nĩ kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra iria makoretwo magĩtũngio cia thabarĩ nyingĩ cia nanja wa bũrũri nĩ ang'etheri ao a kĩũteti no ĩndĩ Gachagua akĩoneka kwaga kũnyegenyo nĩ ũndũ ũyũ agĩthingata arĩa maumagarĩte gwetha mabũrũri-inĩ ma nanja gũthũkũma na kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Kuuliza wewe kama Mungu amekusaidia umepata nafasi kuja nyumbani, start something that you can be associated with, something that can empower people back home. O hĩndĩ o ĩyo nĩ ateterithĩtie mũrũgamo wake na wĩheani wake harĩ kũhũrana na ũhũthĩri wa andũ gũgio bũrũri-inĩ, akĩrĩrĩra wathani wa matũra kwaga kũregeria moko harĩ bara ya njohi cia ibango. Hao machiefs na hao mausi yesi wakitaka hii pombe baya wanajua wanayekuuza ni nani. They know. Bangi wanajua. Wanajifanya wajui lakini wanajua. So tumesema chief aamue katika location yake, yeye hawezi ishi huko na pombe ishi, lazima mmoja aondoke. Gachagua nĩ orĩtie macibũ kũigĩrĩrĩka na kwaga gwĩtĩkĩria njohi ici cia kwananga mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ĩno ya thigũkũ, agĩthingata kinya honge cia ũgitĩri gũikara cemba kũgitĩra mũingĩ. Hii ya kuharibu watoto ambaye ni poison. Please, our chiefs, assistant chiefs, I request you with a lot of humility, please be responsible. These are also your children, they are your people. Don't let our people be destroyed by poison when you have the opportunity to do something about it. Gachagua nĩ ekumagarĩtio nĩ atongoria angĩ thirikari-inĩ yao arĩ hamwe na mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya kĩbũrũri Kimani wa Icũng'wa hamwe na mũhiũria wa mũcarica mbunge-inĩ Silvanus Osolo. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Ngatho cia mwanya Wambui wa Maina nĩ ũndũ wa riboti tũgĩthiĩ na mbere. Arimũ arĩa mahetwo wĩra ta interns macukuru-inĩ nĩ manogetio nĩ marĩhi marĩa marakorwo makĩrĩhwo ma ngiri 17 o mweri, kũrĩa maũrĩtie thirikari gũkorwo ĩkĩrora ũndũ ũcio, na harĩa maugĩte atĩ ateti amwe nĩo mararekana nĩo mararekwo makorwo makĩandĩkithia arimũ handũ ha kĩama gĩa TSC, na kũrĩa makiugĩte atĩ aingĩ ao makoragwo magĩtũmwo kũraihu na mĩciĩ yao, noguo ĩgakorwo ĩkĩhatĩrĩria mĩtũrĩre yao. Solidarity forever! Tumekuja hapa ili kukutana na Wizara ya Elimu kwa sababu mambo sio sawa pande hiyo. Kwa sababu waliambia walimu wetu wa junior school ya kwamba wanawaajiri kwa internship mwaka mmoja peke yake. Alafu mwaka wa pili watakuwa wamekuwa absorbed kama permanent and pensionable. Hatujaona. Hatujaona. Majina yangu ni Victor Kibaba, mwalimu wa junior school hapa Bungoma West, na mimi nataka kusema direct na pia nihamasishe wazazi. Junior school ikifeli sio mimi kama mwalimu. Serikali imeamua junior school ifeli. Ninafundisha kwa shule ambayo choo tunatumia na wanafunzi. Ni lini shule hiyo itakuwa na laboratory ya sciences? Ni lini shule hiyo itakuwa na music room? Ni lini shule hiyo itakuwa na home science room? Na next year tuko na darasa 2. We want to tell the government that this thing is not working in juniors in primary schools. We want this junior school to go to secondary school. Pili, tumeona wanasiasa na sio MPs tu peke yao, hata wengine kama CAS ambao hawajaingizwa kwa ofisi na katiba bado pia wana mabarua za kuajiri walimu.
and they are not doing it in the right way. We want employment of teachers ibaki kwa TSC, ikuwe centralized, kwa sababu wanasiasa kuna nepotism na kuna ubaguzi. We are not going to allow the government to misuse us on that, and that has been said, well articulated here. Another thing is that they are going to employ more intern teachers. We know that. That 17,000, we are asking you, TSC, that 17,000 is not enough. You're posting us to schools that are far from where we come from. How are we supposed to travel to those schools? How are we supposed to pay accommodation in those villages? Nake afitha wa ugai wa mugunda umwe kana niwe Saveni atigitwa kihonia nguraro cia mutwe thutha wa mumemba wa umwe wa family imwe kumuhithukira na mugwi mutwe thutha wa ngucanio cia gicigo kia mugunda mwena wa Naisonya gukwari Naroko ya ithwiro muthuri uyu uri rai mihango-ini ya kugayania migunda wa ikamakiria ma 100 kuri ciana ciake ithano na arakorwo agita agai wa migunda niguo akorwo akigaya kuria aucio araikorirwo akimutharikira. Uthia kwa mugunda wa muthuri wetagwo ita Tongoyo kugaira ciana ciake mugunda wa ika wa Ndate tugiraire ciana ciake ithano ucio ni ciganaine twakinya kuu umwe ajia kuga mugunda ti mukinyu uga mugunda ni utigitie mita 2 na mwena mita 2 ona ero ni brothers ciake mita 2 ona ungikigayania mugunda ika igana ria 30 ugite mita 2 handu ha mita 300 kone tu na itaitiri kiu ni kindu na tungigana turi atano ona mundu arate centimeters na centimeters icio ni hari oraja irima ria gukoroga bikoni atwira mugunda ndukugayo atugiria aya ngina makiuga ithu ni ithu aingi na mugunda no wa baba tu wake tondu wake already ni aheirwo na ni endirie ikaigana uguo wa baba ithu nde gutugiria tuheo igairia ya baba twambiriria twekira bikoni ya mbere ya keri athie atwira ni mukuona athithio twathie na mbere ugithi na mbere niguo tumuiguire na tondu mugunda ni githaka ni bushi niguo tumuiguire iga ndimwire mumire na mutiro imira o hindi o ena mishare tugitua kurari niguo athecire umwe murutu wa kumwe wa wira na mushare ikari ni agwo ni kuoya ikinya kuri andu tacio tondu nona wa mbere mugunda tu wake na towe mwana wa muthuri ucio riu aragiria nginya ciana iria ingi cio igairia ithe nawe araheo igairia ithe na akaigananio na ciana iria ingi na already ari na mugunda wake mugima ikaigana akendia ugacoka agathi ku interfere na mugunda wa ithe. Nake minista wa ugendi guku bururi-ini Alfred Mutua akiaria ri mwena wa Naivasha hindi ya kuhumba thumbi arutwo a cukuru wa urutani wa maundu megie nyamu cia githaka na thingatite arutwo aya gutariria na gutiganiria mawira makiria hindi-ini riri thogora wa muturire wambatirite. Oho Mutua ni augite ati sekta ya ugendi ni rageria uria ngihota gutigirira ni yathondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi niguo mahote kwiguna. Mwandiki wito Wambui wa Maina no kiri na heshima kiria akiaria ari mwena wa Naivasha hindi ya kuhumba thumbi arutwo wa cukuru wa urutani wa maundu megie nyamu cia githaka minista wa ugendi bururi-ini Alfred Mutua ni atariria arutwo aya gutigirira ni merutira kuigana niguo kuingirana na uria iganda ihana ihinda-ini riri thogora wa muturire uri iguru. In other words, tia bidii. Unajua watu wengine wanashindwa, wanajaribu 1 2 3 wanasema wamejaribu ati nimetafuta kazi. I met somebody juzi nikamuuza akaniambia amepeana CV 10 hajapata kazi. I went to Australia with a master's degree. I didn't have a job, I needed money. Nilienda nikachuta CV moja, photocopying ya CV moja ni how much, Eric? Or how much is a page to photocopy? 5 shillings, ndio? Nilichukua the little money I had, nika photocopy 1000 CVs. Nikazunguka Sydney, nikienda basically in every building, every office that could offer a job from photocopying to restaurants, nikapeana CV. I'm telling you I got over 100 offers. Bidii, unapeana 10 unasema hakuna kazi. And let me tell you a secret, nobody gives a job to somebody who is not working. Oho Mutua ni ongereire na kuga ati ni egutigirira sekta iria arugamirire ya ugendi ni athondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi. You're very lucky.
because mimi ni mtu wa chapchap. Mimi nataka kusukuma hii tourism na hii wildlife sector in a chapchap manner. And I can promise you that within the next 1 to 2 years, nitaisukuma, there will be more work than the people we have to work in this sector. Itathikiriria uria mutua aratara andu ethia kimoria memenyerere andu-ini kuona o mundu ari na gitumi giake thino na akamoria matikae kunyururia mundu ona umwe ona thengia wao kia uria ari naguo kuona rucio rutioyo. Kuwa mtulivu. Remember what peace there may be in silence. Wakati tunafanya mambo maisha, be chilled. Usikuwe na story nyingi. As far as possible, don't surrender, be on good terms with all persons. Wachana kuwa na maadui. Hata mtu akikutukana namna gani, wachana na yeye kwenda. Usizushe vita na vitu vingine, haitakusaidia katika hali ya maisha yako. Speak your truth quite clearly and listen to others, for even the dull and ignorant they too have their story. Usilenge watu. Unaona mtu unamdharau, sikiza watu. Hata ule mtu unamwona yuko pale chini anaweza kupatia mawaidha. Unanipata watu wangu? That's how you succeed in life. Handu-ini ha Muthingi TV ni njĩtagwo Wambui wa Maina. Welcome to Flamingo Towers. Flamingo Towers is an elegantly designed executive office complex. The building splits seamlessly into 2 wings, retaining 12 levels of Grade A commercial space with flexible interior arrangements and 6 floors of parking accessed by car elevators. Located along Mara Road in Nairobi's Upper Hill area, Flamingo Towers boasts of panoramic scenic views from every office, 24-hour CCTV surveillance systems, fiber optic broadband connectivity, 2 high-speed elevators, MVA power supply with standby generator, and many more modern facilities. The building and its naming rights are up for sale. For more information, contact us on 0727 287 994 or visit our website on www.flamingotowers.com. Flamingo Towers, a product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera 0717 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Anagiteo kinene ni twagicokereria ajisikira ngoro gigutara nginya kuria iharo-ini na kugomenyithie urashana cia atumia ciagitinda ikigarika munini wa mutongoria wa bururi ndagitari kana mundu gwetore gathe wa Gachagua na gitinda kuria mwena wa Eldoret gukore county-ini ya Uasin Gishu beteka iri kuhaririirio ni Faruk Kibet beteka ri cia Chepsaita Marathon kuria ahanyuki Jabitok na Ishmael Kikoril ne maikorwo makihotana beteka ici iri gukorwo igitafanio ku county-ini iyo ya Uasin Gishu. Kwamba niweze kusema machache kuhusu haya mashindano ya cross country. Nafikiria na ukumbuke ya kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu ameniwezesha hadi nikashika nikaweza kuwini Chepsaita cross country. Nashukuru Mwenyezi Mungu, sikuwa natarajia ni win,
lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mpango yangu ni kuomba sana niingie World Cross Country, and then after World Cross Country tunajipangia sasa wote track season. Leo haichakuwa rahisi, imekuwa very competitive. Nilikuwa last week tulikuwa AK meeting cross country Nyandarua Kalkala, nilikuwa number 1. Mpango yangu saa hii ni kujitayarisha kwa cross country nayokuja. Furahi kwa position number 3. Saa hii na focus hii World Cross next year. So that is my target. Kwa mbaya lakini mteremko walikuwa mingi, lakini training nimekuwa tumetrain vizuri sana. So mimi nashukuru Mungu nimeshika namba 2. Kati yangu ni World Cross. Tunaenda prepare World Cross. Nilimiss last year lakini leo nita back. Nayo timu ya Predators FC mwana wa Mbeu Njithini maraikoro makihotana na gutuo Njorua kaunti-ini ya Embu mbĩtĩka-inĩ cia Chapadimba iria cirarũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Safaricom kũrĩa mahotire timu ya Babito FC na bao 1-0 kĩharo-inĩ kĩa Embu University. Na kwa mwena wa Nyarari timu ya Embu Ladies maraituo Njorua thutha wa kũhotana kana maraikorwo makihota timu ya Karawiri na bao 3-0. So naomba kwa Embu County tutaenda Sunday kulipresent Embu County pale Kitui. Na hope pale tutaenda tupige ngoma vizuri na tubaki tukua number 1. Yes. Si ndio? Then as vijana tumekuwa na challenges mingi kwa team. Unapata kijana ako shule, Sunday ako na game, hana mtu wa kumpea kafea. So inakuwa ni noma hadi wazazi pale nyumbani wanaleta shida sana. Hadi mabutu huku zimekuwa shida na tunaomba our governor atusupport ka vijana. Na tukienda pale hivi Embu County tutainua bendera juu. So ile nimeona Safaricom wameleta hizi game kwa vijana wakainuka, at least mtu anaweza cheza vizuri pale, achukuliwa na coach mzuri, upate uko timu kubwa. Upate pale umewakilisha Embu kwa timu kubwa na unapiga ngoma vizuri. So naomba kwa government yetu ilete hizi vitu kwa wingi na tutaendelea kusherekea na tutapiga win na tutaonesha vijana kweli tunajua game. Naweza sema players wote wamejituma and I want to thank facilitators wa hii program ya Chapadimba wanapea chance kushow our talents, ku help them grow. Na naweza penda other government bodies to follow the same way, wasaidie young people, both ladies and gents, ku nurture their talents especially in sports. Na sasa tunaenda regionals, tunaenda kucheza against Kitui on Sunday. Na as we go we hope for the best na hope tutawin to represent Embu County vizuri. Changamoto za madem ni sometimes unapata madem wana feel left out, kama kuorganize sports unapata saa zingine sports ni za men pekee. So naweza urge gava itusaidie kuorganize more tournaments za ladies. Juu ladies huku nje unapata wako na talent but wanaogopa kuzishow because they are not sure of themselves. So wakwe motivated ku show up their talents na watakuwa sawa. Nacio timu 18 nĩ cigwatĩire tigiti wa kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia gatagatĩ wa kaunti-inĩ ya Machakos. Mbĩtĩka ĩno ya governor mũndũ gwĩtwo Wavinya ikereka-inĩ rĩa finals rĩkanyita itemi tarĩki 18 mweri ũyũ, kũrĩa ahotani matanyĩtwo gũkorwo magĩtugwo kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 1. Tunataka fair play, tunataka watu wa hapa, kama kuna issue, kama kuna swali tutauliza, tuko hapa. Patron iko hapa mbele yetu, si sawa? Na pia tutapata watu wawili leo wanachanganya chukua ya kwanza kama shirikisho. Baada ya kucheza hizo mechi zote na kwenda hizo wodi zote 40, for sure Machakos kuna talanta ya ajabu. Tuliona kwanza siku ya launch wakati gavana wetu pale Kalama Uni Grounds, kuna msichana mmoja kutoka Athi River Starlets alikuwa ameonekana
na tayari leo tunapoongea kutokana na hii tournament ya governor, leo anachezea police bullets, ana hand a living. Very good. Na kule kote tumezunguka, tuko na scouts wetu kama shirikisho. Unajua kuna mpango ambao waziri atawaeleza, tuko nataka kuform team ya Machakos County United FC na pia ya vijana na wasichana, na siku ambayo tutakuwa tunamaliza, wale scouts watakuwa na unleash ile list ya wale wachezaji bora kutoka kaunti yetu ya Machakos. Masi United Mwana na Kombu FC Kadhiani. Makofi kwa draw yetu. Asante pole ladies. Final pooling iko namna hii. Pool A, Avenger Queens Machakos na Ekalakala Queens Masinga. Pool B, Kadhiani Starlets Kadhiani na Malaa Queens Matungulu. Ligi ya kuchezesha tournament ya 650 teams ni kitu ngumu sana. Hata national government haijafanya hiyo. Jamaa tumpigie mama makofi. Ameendeleza mpira through Talanta Hela. Mama ameendeleza mpira through Governors Cup, na bado kuna program mingi sana through waziri na CEO ambaye kwamba hii mpira haitasimama. Tunarudi kwa leagues. Na Governor Cup ijaisha, hii ni first season. Tuna season 4 bado. Na hii ni kidogo tulikuwa tunatengeza barabara, na sasa barabara kidogo imewekwa lami through our patron. Nadhani the next one itakuwa bigger and bigger and bigger. Si ni sawa? As long as yeye ndio beacon wetu iko pale mbele kama kijana, najua mpira itaendelea. Si ni sawa jamani? Uvude Rhinos toa Kalama inaingia nacio mbĩtĩka cia FKFPL nacio nĩ igakorwo ikinyitithio mwaki mũthenya wa rũciũ kũrĩa gĩkorwo gĩthakĩrwo iharo-inĩ ngũrani, na maũndũ magĩkorwo magĩikara gĩthemba gĩkĩ. Kakamega Homeboys magakorwo makĩhakana na timu ya Bidco United, Nzoia Sugar marũane na timu ya Sofapaka, Kariobangi Sharks magĩtani na timu ya Gor Mahia, Bandari makuane na timu ya MOHORO Njau, Police FC magakorwo makĩrathana na timu ya Murang'a Seals. Haya, na ripoti hiyo ya mbĩtĩka cia FKFPL na ikorwo igĩtũhingũrĩra kana ikorwo igĩtũhingira mũtambũrũko mũthenya ũyũ wa Juma. Ngatho cia mwanya niwe waikorwo ũgĩtwĩrorera, ngatho cia mwanya niwe ũgĩkoragwo ũgĩtũtigĩra ndũmĩrĩri yaku kũrĩa mwena wa Facebook. Ngakorwo ngĩona mũndũ gwĩtwo Mũrugi Job ũraikorwo kiugo ku Lockdown, mũndũ gwĩtwo Anthony Gacunga ũrĩa akĩrorera wĩ mwena wa Kikuyu, Pius Mwangi akĩrorera kuma mwena wa Kenyatta na rakiuga tugeithia andũ othe a Kakuzi Mitubiri Ward, nake mũndũ gwĩtwo Wanjiko wa Kamau araikorwo kiuga atĩ arĩ kũrĩa mwena wa Amboseli. Haya, ni hau niho ndaikorwo ngĩkĩra gaturumo mohoro hwainĩ wa ũmũthĩ. Nĩtũcemanie kiumia gĩũkĩte. Njuge Ngai wa muoyo akwende akũige na kũrathime. Mũndũ gwĩtwo Ben nĩwe mũtuma nake mwena wa camera, Aizon nĩwe tuma nake graphics, Viona tukima nake mwena wa direct, nake mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Mũrugi aikorwo gĩtũharĩrĩria riboti icio na ngatho cia mwanya kũrĩ andĩki aitũ. Haya, nginyagia hĩndĩ ĩyo njuge Ngai wa muoyo akwende akũige na kũrathime. Uririkane ati we wa bata ũrarie mwaki.